Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose nkomeze mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Ni inkuru nziza ibituranye by'ibivandimwe u Rwanda n'u Burundi abakuru babo bagiye guhurira i Paris mu Bufaransa. Ni mu gihe hari hashize iminsi badahurira mu nama imbona nkubone Sebarundi na Perezida Paul Kagame bagiye kongera guhura. Ni mu nama ikomeye cyane igiye kwiga ku bijyanye n'umutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko iyi nama ikaba ivuge ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biraba bimeze bite? Reka tubagezeho ibijyanye n'iyi nama ndetse n'ibijyanye n'ubutumire bwahawe Perezida Paul Kagame na Sebarundi. Twese cyane rero ni kuri wa kane tariki 30 kwakira i Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa, aho hategerejwe inama yo gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Bivugwa ko yanatumiwemo na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yateguwe ku bufatanye bwa hafi na Togo, umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Izaba ifite intego nyamukuru yo gukangurira umuryango mpuzamahanga kwitabira ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere. Mu bakuru b'ibihugu bazaba bari i Paris, Jeremy Robert, umujyanama mu bibazo bya Afurika wa Perezida w'Ubufaransa, avuga cyane Perezida Tshisekedi, Faure Nyasimbe n'abandi bantu basobanukiwe ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jeremy Robert yagize ati Perezida Tshisekedi nka Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kibasiwe cyane n'iki kibazo, na Perezida Faure Nyasimbe, Perezida wa Togo, akaba na Perezida w'inama njyanama ya Repubulika ya Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hazaba hari kandi abafite uruhare runini nk'abayoboye inzira y'amahoro bari mu kazi uyu munsi, cyangwa nk'abaminisitiri b'ibihugu byo mu karere, cyangwa ba minisitiri b'ibihugu by'ibiterankunga. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzaba uhagarariwe n'intumwa nkuru. Ubumwe bw'Uburayi ufite uruhare runini mu gisubizo cy'ikibazo, kandi Ubufaransa nabwo bugira uruhare runini nk'uko amakuru aturuka mu badiplomate abitangaza. Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Paul Kagame w'u Burundi n'u Rwanda nabo bakiriye ubutumire bwa Perezida Emmanuel Macron. Iyi nama kandi izaba umwanya wo gushyigikira ingamba zikomeye z'imishyikirano n'ubwunzi ziyobowe na Amerika, Qatar na Afurika yunze ubumwe. Hanyuma bizafasha ibiganiro byimbitse byerekeranye no kurushaho gushimangira ubufatanye mu bukungu bw'akarere, moteri y'ingenzi y'amahoro arambye muri Forum de Paris sur la paix. Iki gikorwa rero kizafasha umuryango mpuzamahanga kwerekana uruhare rwawo mu guharanira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari no gutanga inkunga ifatika ku baturage baho. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumvira, nyuma yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubuturane bw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yamaze gusesekara i Paris mu Bufaransa, Perezida Paul Kagame, Sebarundi nabo bamaze ngo kwakira ubutumire bwa Perezida Emmanuel Macron. Mbese aba ba perezida baraza kwerekeza i Paris mu Bufaransa. Ibyo turaza kubitegereza, tubakurikiranire amakuru yose 5 kuri 5. Inama rero iri kwiga ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Tshisekedi Chilombo ntari guhema kurasa ku birindiro bitandukanye bya M23 mu kwica agahenge kemejwe n'impande zombi i Doha muri Qatar mu minsi mike ishize. Ibi rero tugiye kubigarukaho. Kubera iki FARDC ikomeje gusuka amabombe kuri M23 ikoresheje za CH4? Umutwe wa AFC M23 ukomeje gushinja ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kurasa mu duce genzura zikoresheje za drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 ukwakira, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu masaa 9 z'igicuku ingabo za leta zakoresheje drones zikarasa mu duce dutuwe cyane n'abaturage
twa Kibati, Bibwe, Nyabyondo, Bwombo no mu nkengero zatwo. Ibitero byo kuri uyu wa kabiri birakurikira ibindi byinshi FARDC n'imitwe iyifasha ku rugamba bamaze igihe bagaba kuri AFC M23 by'umwihariko mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri teritwari za Masisi na Walikale zo muri Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa ikomeje kurasa uriya mutwe w'inyeshyamba mu gihe impande zombi zikomeje ibiganiro zahurijwemo n'ubwami bwa Katari. Amakuru avuga ko Kinshasa yakajije ibitero kuri M23 mu rwego rwo kubuza ingabo z'uyu mutwe kwinjira mu zindi ntara zihana imbibi na Kivu zombi. Nk'umujyi wa Uvira, inyeshyamba za General Sultan Makenga zimaze iminsi zifite gahunda yo kuwigarurira. Ni ingenzi cyane kuri Kinshasa kuko mu gihe zaba ziwufashe byahita bizicira inzira yo kwagurira urugamba mu ntara ya Tanganyika, mu gihe teritwari ya Walikale ari amarembo yakwinjiza M23 mu ntara ya Chopo, by'umwihariko mu mujyi wa Kisangani. Muri iki gihe FARDC iri kwifashisha ku rugamba ibitero byo mu kirere. Amakuru kandi avuga ko ingabo za Kinshasa zifite ubwoba bw'uko M23 yanagera mu ntara ya Maniema, dore ko uyu mutwe nawo bivugwa ko ufite iyi gahunda nyuma yo kunguka ingabo nshya zigera ku 20,000. Bivugwa ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buteganya gukaza ibitero byo mu kirere kuri M23 mu minsi iri imbere, bijyanye no kuba bufite impungenge z'uko uriya mutwe nawo ukomeje kongera ingabo ku mirongo yose y'urugamba ndetse no mu birindiro biri mu duce ugenzura. Ni M23 ku ruhande rwayo nayo ifite gahunda yo kwigarura uduce dushya, by'umwihariko imijyi ya Pinga na Walikale. Ngira ngo rero murumva impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubwoba ndetse ifite gahunda yo gukomeza kugaba ibitero bikomeye cyane ku ruhande rwa M23, kuko ifite ubwoba, ubu ndavuga FARDC ifite ubwoba ko M23 yakomeza kugaba ibitero bikomeye cyane ndetse igafata ibice by'ingenzi. Rero iri kwirinda ku buryo bukomeye cyane. Aka gahenge rero kemejwe n'impande zombi gakomeje kwicwa ku buryo bukomeye cyane, aho impande zose zikomeje kugaragaza ko nta gahunda yo guhagarika imirwano, gahunda y'agahenge izigira ibaho na gato. Bizarangira biti rero. Mu makuru mashya hari nuko muri Walikale abaturage 4 bashimuswe na Wazalendo bashinjwa gukorana na M23. Nibura abaturage 4 batuye Bukumbirwa muri grupoma ya Ikobo, teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Bose babahinzi bashimuswe ku wa mbere tariki ya 27 Ukwakira n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa Coalition de Mouvement pour le Changement CMC. Amakuru agera kuri Actualité.cd ava ibukumbirwa avuga ko abahohotewe bashimuswe bakuye mu mirima yabo ubwo bakoraga imirimo y'ubuhinzi, bararebwa gukora n'inyeshyamba za AFC M23. Kuva icyo gihe nta makuru y'aba bahinzi 4 arongera kumvikana, aho baherereye naho bafungiwe ntiharamenyekana. Bikaba byateye impungenge imiryango yabo no mu midugudu, kubera ko abaturage bose babukumbirwa batuye mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za AFC M23. Iyi miryango irasaba ko bene wabo barekurwa kandi ikavuga ko bashinjwa ibinyoma. Wazalendo ngira nkuko mu byumvire rero ikomeje kugenda ita muri yombi bamwe mu baturage ibita abasirikare ba M23. Ibi byo bizarangira bite bakunzi ba Pilot News TV? Aya ni amakuru ahari mu ncamake. Mu kanya turakomeza tubagezaho amakuru menshi abagezweho. Nkuko mubizi twe nitubatinza tubagezaho break news, amakuru yose ari ku rugamba mu buryo bwihuse kandi mu buryo butabatindira, kuko nta mpamvu yo gutinda mu makuru ibihari, keretse mu gihe biba ngombwa ko twa turi kubagezaho ubusesenguzi, yaba ubwa Oxygen ndetse n'ubundi busesenguzi butandukanye tuba tugenda dukora. Ndabashimiye cyane, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.